uku kwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo twatangiye gusatira n'ukwezi ko kugarurirwa ibyawe wanyazwe n'ukwezi Imana igiye gucindura abantu bari baritambitse ibisubizo by'abandi irambwira ngo abantu basenyewe no kubura ubwenge Imana ibahaye imbabazi ibagaruriye ingo zabo mu biganza byabo nahishuriye abantu batandukanye nabonaga bari kuririra ahantu mu byumba nabonaga baratanze ibyifuzo bitandukanye ahantu hatandukanye ngo bongere basubirane imiryango yabo hanyuma barimo babwira Imana ngo twashenye mu bujiji tubabarire tugarurire imiryango yacu ngiye kubona mbona iminyururira barekuye Imana inesheje abadayimoni bari barahagurukiye kubanyaga imigisha yanyu mu biganza byanyu mu bijyanye n'ingo wari ufite intonganya zari zisatiriye gutandukana n'uwo mwashakanye ikindi ufite intonganya mu abana bawe barabaroze bamwe na amadebire abandi ntibagigira ubwenge bwatwawe n'abasataniste Imana yantumye ngo irwanye intambara ikomeye ibakuyeho uwo mudayimoni w'intonganya ibakuyeho uwo mudayimoni wo gushwana wo gutera abana bawe barara bacuramye abana bawe barara bivugisha hari imbaraga zo mu gisekuruza zari zaruriranye indege nawe ziragukurikira ziravuga ngo ni wowe natwe ntabwo tuzakurekura urarirota inzoka warugiye kuriganwa abana bawe Imana yanjumye irambwira ngo hagarara mu kwizera ukibona iki kiganiro Imana ihagurukiye kurwanya ibyo bitero ikabikura mu rugo rwawe iyi message nyihabwa nagiye kubona mbona abantu bari mu kibaya mbona bifashe mu migongo mbona abandi bikoreye amaboko mbona abandi kuvuga byabananiye bari kwihanagura ibyunzwe mbona abandi baryamye barambaraye mbona abandi bicaye hanyuma ndabaza ngo ni ibiki irambwira ngo bari abantu uko bangana navuganye nabo ariko barananiwe kuko kugeza kuri izi saha satani yazamuye ibibananiza kandi bendaga kugira mu bisubizo byabo nabonaga muri abo bantu harimo n'abantu barwaye amakanseri abaganga bahaye amarandevu ariko n'ubundi randevu zitazabakiza ari ugukomeza kubakansaringa gusa hanyuma mbona abandi murara munigwa n'ibintu muri icyo kibaya hanyuma ndabwirwa ngo muri uku kwa gatandatu hari abantu Imana ikijije indwara zikomeye bakubwiye ko bidashoboka ariko Yesu aravuze ngo noneho birashobotse kuko niwe mu dogiteri usumba abandi ba dogiteri hanyuma ikindi gikomeye cyo kigiye kuba mu gihugu cyacu hari abantu bakomeye babiri bazwi bamenyekanye cyane bagiye gupfa kandi hazavugwa amagambo menshi hazacura imiborogo umwe ari mu gisata cy'iyobokamana undi ari mu gihande kiri politike uku kwezi kwa gatandatu ibyo bintu biraza gusohora hagiye kuvuga umuntu Imana yahamagaye hagiye kuhanura umuntu Imana yatumye akazu k'abarangi kararangiye akazu k'abesikoro kararangiye kandi no mu nsengero hagiye kuzakora abanyamihamagaro Imana igiye guhagurutsa tuvuga ko ari indaya Imana igiye guhagurutsa abajura karundura ibafate ibacakire bahaguruke bakorera Imana hanyuma mwe mwanze gukora ubushake bw'Imana Imana irabakubuye gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday nizere kumeze neza mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard abari mu Rwanda twose tubabwira ngo Imana iba mugisha abari mu Burundi turabaramukije abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwira ngo turabakunda mu inshuti zacu za kadasohoka abari muri Amerika turabasuhuje abari mu Burayi turabasuhuje abari muri Aziya turabasuhuje abari muri Australia turabasuhuje tubabwira ngo Imana iba mugisha kubuhubana natwe ibiganiro byacu ku manwa nijoro mu inshuti zacu Imana iba mugisha kuko rero mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe n'umushumba ura umukozi w'Imana
uraho neza. Amakuru yanyu Turashimira Imana. turabakiriye kuri gusenga everyday. Urakoze cyane. Hari abantu bashaka kuba bakubonye ubwa mbere kuri gusenga everyday, kuko ntabwo ari ubwa mbere ugaragaye kuri gusenga everyday. Abantu benshi bamwe bakumenyereye ngo kumukubuzo, ariko bakumenyereye kumukubuzo w'Imana, ko Imana iwuzanye. Tukaba dukwakiriye rero kugira ngo wibwire abantu mu buryo burambuye kugira ngo abantu bakumenye. Yes. Ego. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka mbanze mbashimire ko mutwakiriye hano kuri gusenga everyday. Hanyuma amazina nitwa Evode Nzayituriki. Ndi umugabo Imana yahaye umugisha w'impano zayo, ingirira ubuntu irampamagara. Ndumva CV yanjye niyo, ariko igikuru nuko ndi umukristo nkaba n'umwana w'Imana. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha cyane. Watangira usenga Imana nkuko cyane yacu yitwa gusenga buri munsi. Mana turagushimiye mu izina rikomeye rya Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera, bana natwe muri iki kiganiro, kandi senze nizeye ko umuntu wese ugiye kudukurikira ari buhabwe imbaraga n'umwuka wera, kandi ubwo tuzanye ibyo kurya by'abana bawe unyemerere babyakire kandi bisohozwe n'imbaraga zawe. Ubane natwe, dufunze ikirere cy'ikuzimu, dufunze ibirere by'abadayimoni. Ubane natwe muri iki kiganiro, ukubite hasi imbaraga zirwanya abera, kandi ubwami bw'Imana bwamamare mu mahanga no ku isi yose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yera, ugakoma nguruki ushaka kureba Imana. Amahoro n'amahoro yuzuye ntayo twabona muri iyi si. Kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana yera, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Amen. Tukaba tukwakiriye kuri gusenga everyday. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Turashimira Imana ko mutwakiriye, kandi turanezerewe. Tumaze kuririmba umuririmbyi, umuririmbyi aravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, kandi ayo masengesho atambuka n'inyenyeri, akagera imbere y'Imana, agakomanga urugi, akinjira, amasengesho akagera imbere y'Imana, akagarukana ibisubizo. Wowe wasenze uyu munsi cyangwa se uyu mwanya, hari ibyo tukuzaniye kukubwira ko hari ibyo wasengeye byageze imbere y'Imana. Imana ikumanuriye ibisubizo mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen.
tubwira abantu muteze amatwi gusenga everyday, ushobora kuba wifuza umuntu mwasengana aho waba uri hose, waba uri ku mpande zine z'isi, waba uri muri Amerika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Australia, waba uri muri Europe, aho waba uri hose, waba uri muri Afurika mu mpande zitandukanye. Ushobora kuba wifuza umuntu mwasengana, uyu n'umukozi w'Imana dufitanye ubuhamya bwiza, wazamuhamagara nasoza ikiganiro araza gutambutsa nimero yiwe, ushaka inama yaza gusengera. Tuba dufite tutumira abakozi b'Imana tuba twizeye, kandi iyo turinde tubwira umuntu tubabwira ngo uyu muntu muzamuhamagare azabafasha gusenga, nuko tuba tumwizeye. Niyo mpamvu tuhari ku bwanyu. Habaye ikibazo kindi mwaduhamagara mukatubwira ati wa mukozi w'Imana yaraduhemukiye. Rero Imana ibamugisha rero umukozi w'Imana kuri gusenga everyday, hanyura inyigisho zitandukanye, hanyura ijambo ry'Imana, hanyura ubuhamya, hanyura n'ubutumwa umuntu Imana iba yamuhaye. Uyu munsi nk'umukozi w'Imana ubutumwa utuzaniye uyu munsi n'ubuhe? Ubutumwa nzanye n'ubuhanuzi. Urabizi ko akenshi sinkunda kuza kenshi, ariko iyo nje mbafite iby'Imana yampaye kubwira abantu. Uyu munsi rero nazanye ubuhanuzi Imana yampaye ngo mbwire abantu muri rusange bakurikira gusenga everyday, n'abandi bakurikira n'ahandi, cyangwa se n'abandi basenga bakurikira n'amateleviziyo atandukanye, bagakurikira inyigisho z'abakozi b'Imana. Hari message maze iminsi nsengera mbaza Imana. N'igihe turimo kigoye, kirimo amadivorce akomeye cyane. Hanyuma narasenze mbaza Imana ngo ese igihe dusohoyemo ko abantu bari gutandukana ku bwinshi, kandi ibihe bikaba bigoye, ibi bintu bimeze bite? Kuko Imana iravuga ngo nimungishe inama, nanone muri Yesaya akavuga ngo nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga. Hanyuma Imana irampishurira, irambwira ngo mwana wanjye, genda umbwirire abantu ko batakaje guca bugufi nababwiye nabahaye. Hanyuma irambwira ngo abantu basenyewe no kubura ubwenge, Imana ibahaye imbabazi, ibagaruriye ingo zabo mu biganza byabo. Uri muri Europe, uri muri Amerika, uri mu Bufaransa, uri mu bihugu bitandukanye, umaze igihe usengera iki cyifuzo. Nahishuriwe abantu batandukanye, nabonaga bari kuririra ahantu mu byumba, nabonaga baratanze ibyifuzo bitandukanye ahantu hatandukanye ngo bongere basubirane imiryango yabo. Hanyuma barimo babwira Imana ngo twashenye mu bujiji, tubabarire tugarurire imiryango yacu. Ngiye kubona mbona iminyururire barekuye, marayika w'Imana afasha agatambaro abahoza amarira. Imana irambwira ngo uri umupapa, uri umumama, urugo rwaraguciye mu myanya y'intoki, nushaka ube waravuye no muri za divorce, ariko ukaba ugikunda wa muntu, Imana yongeye gukora igitangaza, igusubiranishije n'umugabo wawe, igusubiranishije n'umugore wawe. Kuko ngo Imana inesheje abadayimoni bari barahagurukiye kubanyaga imigisha yanyu mu biganza byanyu mu bijyanye n'ingo. Iyo ni message ya mbere, ariko irimo ibintu bikomeye. Nabonaga dayimoni zarahagurutse kugira ngo ziteshe abantu agaciro kawe ni umuryango wawe, agaciro kawe Imana yakuvanye inaha ikujyana aho muri ibyo bihugu, iguha umugisha w'urugo, urugo rukunyura mu myanya y'intoki. Ntabwo ari umugambi w'Imana, wari umugambi wa Satani, ariko uwo mugambi wa Satani Imana iwuburijemo. Hari abandi ubwo abo nabo byari byararangiye bavuga bati turasenze turinginze, ariko batari bafite kwizera Imana irabikoze. Hari abandi bakabiri rero, ni umuntu wari ufite intonganya cyane cyane mu bantu bari mu bihugu byo hanze, mu Bufaransa na Amerika.
wari ufite intonganya zari zisatiriye gutandukana n'uwo mwashakanye. Ikindi, ufite intonganya mu bana, abana bawe barabaroze, bamwe ni amadebire, abandi ntibagigira ubwenge, bwatwawe n'abasataniste. Imana yantumye ngo irwanye intambara ikomeye, ibakuyeho uwo mudayimoni w'intonganya, ibakuyeho uwo mudayimoni wo gushwanashwana, ibakuyeho uwo mudayimoni wo gutera abana. Abana bawe barara bacuramye, abana bawe barara bivugisha. Hari imbaraga zo mu gisekuruza zari zaruriranye indege nawe, ziragukurikira ziravuga ngo ni wowe natwe ntabwo tuzakurekura. Ujya aho ngaho urarya nibyo, uri mu nzu nziza nibyo, ariko abana bawe imbaraga zo kwa sogokuru wawe zirabakurikirana zirara zibavugisha. Urari rota inzoka, inzoka isobanura umuriganya. Wari ugiye kuriganwa abana bawe, wari ugiye kuriganwa ibyawe. Imana yanjumye irambwira ngo hagarara mu kwizera ukibona iki kiganiro, usengane natwe, nawe usenge. Imana ihagurukiye kurwanya ibyo bitero ikabikura mu rugo rwawe. Amen. Iri shami rya kabiri mbabwiye rigendanye n'abantu barara barota birukanka. Hari imbaraga ziri sataniste z'abarozi barara babatongera ibintu, ukarara ubona wirukankanwa n'umuntu, ukabona urirukanka wahagira, ukarota uri mu mazi, uri mu nyanja, ukarota inka. Imana yantumye ngo ibyo byombi ko ibivuze gutyo ni ibigeragezo mwari muhagazemo. Imana ibateruye mu bigeragezo mwari muhagazemo, ibateretse mu bisubizo byanyu. Hanyuma ibyo bigendanye n'ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu. Uku kwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo, twatangiye gusatira, ni ukwezi ko kugarurirwa ibyawe wanyazwe. Niko Imana yantumye. Ni ukwezi Imana igiye gucindura abantu bari baritambitse ibisubizo by'abandi. Imana igiye gukura mu nzira umuntu wese wari waritambitse ibyawe. Niba ari umurozi mukuye mu nzira, niba ari umudayimoni mukuye mu nzira. Ukwezi kwa gatandatu acira umwana, ukwezi kwa gatandatu acira kuva mu bugumba, uku kwezi kwa gatandatu acira akazi kawe, uku kwezi kwa gatandatu acira imbaraga zimira izindi imbaraga. Uku kwezi kwa gatandatu ndavugana nawe ahantu uri. Tangira wizere ukibona iki kiganiro. Acira umugisha wasengeye. Hari abantu basengeye agakiza gafatika. Imana yambwiyengije kubaha agakiza gafatika. Kubera ibyo mwahuye nabyo, kubera abo mwahuye nabo bakabatuburira, mwari mwaracitse intege musubira inyuma. Ariko kandi Imana muri message yaguhaye yarakubwiye ngo kubaho kwawe biri mu biganza byanjye. None ko wavuye mu biganza by'Imana, umugisha wawe uraca hehe? Umugisha wawe uraca hehe? Ukimara kumva iki kiganiro, atura, senga, kuko uku kwezi kwa gatandatu ni ukwezi ko kwakira. Ni ukwezi Imana igiye gufata abantu ikabaha ibyo yabasezeranije, ihe ibimenyetso ko n'ibindi zabisohoza. Bivuze iki ibyo mvuze? Biravuze ngo wari umaze igihe uvuga ngo Mana, ibintu wavuganye nanjye kubera icyo utabikora. Data yantumye ngo nkubwire ngo aje kuguha ikimenyetso cy'uko ari we wavuganye nawe. Mu bintu 10 wasengeye, mu bintu 20 wasengeye, Imana ibayisohoje kimwe muri uku kwezi kwa gatandatu kugira ngo wemere ko Imana yavuganye nawe. Erega Imana iratuzi. Na Mose mbere yuko ajya muri Egiputa yabwiye Imana ngo niki kiramenyesha Farao yuko ari wowe untumye. Rero Imana iguhaye ikimenyetso nkuko yagihaye Mose.
Imana yaramubwiye ngo iyo nkoni irambike hasi, ayirambitse hasi ihinduka inzoka. Hanyuma Mose akimara kubona icyo kimenyetso kimwe, Imana imwemeza neza ko ariyo ivuganye nawe. Hello atisa abilifo ono etando stika pilivo otando shy binifo elasti again man. Hanyuma nari nkubwiye ko Imana ibayisohoje kimwe mu byo yakubwiye kugira ngo wemere ko ariyo yavuganye nawe. Imana igusohoreje ikintu kimwe muri uku kwezi kwa gatandatu, ni ikimenyetso kikwereka ko nugumana nayo neza n'ibindi yakubwiye izabisohoza. Iyi message nyihabwa nagiye kubona mbona abantu bari mu kibaya, mbona bifashe mu migongo, mbona abandi bikoreye amaboko, mbona abandi kuvuga byabananiye bari kwihanagura ibyunzwe, mbona abandi baryamye barambaraye, mbona abandi bicaye. Hanyuma ndabaza ngo ni ibiki? Irambwira ngo bari abantu uko bangana navuganye nabo, ariko barananiwe kuko kugeza kuri izi saha Satani yazamuye ibibananiza kandi bendaga kugera mu bisubizo byabo. Murasa n'abantu, nabonaga musa n'abantu bageze ku mukino wa finali bakananirirwa muri defense kandi igitego cyari kigiye kwinjira. Irambwira ngo uyu mwaka rero ni umwaka muragenda mubona Imana guhera muri uku kwa gatandatu ikabiyereka. Hanyuma nagiye kubona mbona marayika azanye amazi menshi aminjagira muri abo bantu. Ndabwirwa ngo muhagurukijwe n'Imana nanone mwongerewemo imbaraga, mwongerewemo imbaraga. Bamwe mwari muri kwisabira gupfa, ariko ndagutangariza ntugipfuye. Imana ikoherereje marayika ugusubizamo imbaraga. Wari umaze kubona ibintu bimaze kukuvangavanga, ndetse yewe wendaga no kujya kuraguza izindi mana. Garukiraho ngaho, Yesu arakora, Yesu afite imbaraga. Urwaye indwara idakira bakubwiye ko idakira, hoya hoya, nta ndwara idakira ibaho. Muri Kristo Yesu twahawe ubutsinzi. Nabonaga muri abo bantu harimo n'abantu barwaye amakanseri. Abaganga bahaye amarandevu, ariko n'ubundi randevu zitazabakiza, ari ugukomeza kubakansaringa gusa. Hanyuma mbona abandi murara munigwa n'ibintu muri icyo kibaya. Hanyuma ndabwirwa ngo muri uku kwa gatandatu hari abantu Imana ikijije indwara zikomeye, muzaca kubitangaza amakuru bikomeye mutanga ubuhamya muvuga ngo Yesu arakiza. Amen. Kuko nahise mpabwa ijambo riri muri Mariko 16 ku bimenyetso bizagendana n'abizera, ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazavuga indi mishya, bazafata inzoka, kandi nibanwa n'ikica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Wanyweye ikica, ariko ikimenyetso cy'uko utagipfuye nuko utarapfa. Ubwo ugihumeka rero kanseri ntigutera ubwoba. Yesu akiza kanseri kandi aragukijije. Bakubwiye ko bidashoboka, ariko Yesu aravuze ngo noneho birashobotse, kuko niwe mu dogiteri usumba abandi ba dogiteri. Ndababwiza ukuri, wowe uzakurikira iki kiganiro, indwara urwaye iyo ari yo yose Yesu arakubohoye. Abararaga banigwa n'ibintu, Imana ibakuyeho izo mbaraga. Ngubwo ubutumwa nari mfite nahawe n'Imana ije kurengera abayo. Warayitakiye, warasenze, warihanganye, wanze kwiyanduza, Yesu aje kukwiyereka. Warara gusurwa n'abadayimoni, mu cyimbo cyo gusurwa na Satani, Yesu aje kugusura. Yesu araje kurebana n'ibikurwanya. Nuko yambwiye uko gatandatu mwitegure bantu b'Imana, mwitegure ibisubizo. Hanyuma ubwo buhanuzi nahawe ntubupinge,
kuko nabwiwe ko umuntu utari bubyizereremo ntabwo arabikiriramo, ariko umuntu urabyizereramo Imana iramukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 ngo kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, ngo ahubwo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ntubisuzugure ngo nuko ubibonye ku mbuga nkoranyambaga, Imana igukirishije ubupfu bw'ibibwirizwa. Ibyo wabonaga bitagukiza nibyo bigukijije, ibyo watekerezaga ko bitaguha ubutabazi nibyo biguhaye ubutabazi. Imana igutabariye mu nzira y'isugi, mu nzira itamenyerewe, mu nzira itarizwi, niho Imana inyuze. Izindi nzira bari barazitambitse, ariko noneho Imana iciye aho badatekereza. Akira igisubizo cyawe, akira urugo rwawe rwari rwaranyazwe, abana bawe bafashe ubwenge nanone barabwakiriye, amafoto yaho yatwawe Imana yakuyeyo, urushako rwawe wa mukobwa we warugwije 40 warugwije 30 wibazaga ibyakubayeho, Imana irakuzinguye, igukuyeho inzingo, tirap ose again, igukuyeho abadayimoni, igukuyeho imbaraga za kugendagaho. Akira impeta nk'abandi, akira agatimba nk'abandi, nawe wavukiye 9 nk'abandi. Ntabwo wari umugambi w'Imana ngo ugwize 50 ngo ugwize 40, ahubwo abadayimoni bitambitse ic'Imana yavuze. Ariko kuko Imana itaneshwa, Imana iratsinze, irwanye finali, uzatanga ubuhamya. Hanyuma ikindi gikomeye cyo kigiye kuba mu gihugu cyacu, hari abantu bakomeye babiri bazwi bamenyekanye cyane bagiye gupfa, kandi hazavugwa amagambo menshi, hazacura imiborogo. Hanyuma umwe ari mu gisata cy'iyobokamana, undi ari mu gihande kiri politike. Uku kwezi kwa gatandatu nihatabamo kuba maso muri abo bantu mvuze bose, muri ibyo bisata byose, ibyo bintu biraza gusohora, kubera ko Imana irimo irasarura ibyeze n'ibiteze, irimo irasarura ibyeze n'ibiteze. Nkunda gutanga ubuhanuzi ntuje, abantu bakagira ngo ni imikino. Ngira ngo aho mviriye ku macano ntwaye umweyo, ngira ngo abantu bamaze kubona ko ama YouTube atandukanye, agahiriri kari kariho n'agahindiri kari kariho Imana yaragakubuye. Bamwe ntituzi iyo berekeje, n'abandi basigaye bakirwanya rwanya. Imana itahamagaye itatumye, namwe murarangiye, kuko Imana irimo irakora ibintu bikomeye. Narindi kubabwira ko ibi mbabwiye mu byitondera, kuko n'icyo gihe ntwara umweyo abantu babigize ibintu by'imikino, babigira ibintu by'imikino. Bamwe baranamamagara batari ko utwara umweyo nkande. Ndabaga iby'Imana yantumye mugiye kubibona. Ngira ngo abakurikira imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni ibintu bimaze kugaragara ko noneho ibintu by'ubweskoro biri kugenda. Yesu yarabigabanyije, hagiye kuvuga umuntu Imana yahamagaye, hagiye kuhanura umuntu Imana yatumye. Akazu k'abarangi kararangiye, akazu k'abeskoro kararangiye, kandi no mu nsengero hagiye kuzakora abanyamihamagaro. Niko Imana yagiye ivugana n'ubuzima bwanjye n'umwuka w'ubugingo uri muri ngewe. Rero nari mvuze ngo ibi ntubisuzugure, ariko nunabisuzugura it's okay, ni ibyawe, ariko jewe nk'intumwa ndatumitse, kandi Imana ntinegurizwa izuru. Bibiliya iravuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura, ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Wabibye amahoro akira amahoro, ubiba amafaranga ku murimo w'Imana
akira amafaranga. Urabiba mu bakozi b'Imana, Imana nawe iguhaye umusaruro. Amen. Wita kuri aba bantu bafite imbuga nkoranyambaga ugasapotinga uyu murimo bakora, ko bavyuka ibicuku batera kamera kuri twebwe, bakoze ibishoboka byose, ugeraho ukavuga ngo reka shyigikire iyi televiziyo. Imana nawe iragushyigikiye. Amen. Bamwe ntimugikora rero, abantu bahawe gukora mwiswe batabita mutagikora. Namwe afite ubutumwa bwanyu usoza. Imana yambwiye ngese umwuka uhumeka ko ari yiwuguhaye. Hari umuntu numwe wajyanye amadolari kuzimu bayamuhamba hejuru. Uriho kugira ngo ufashe abababaye, uriho kugira ngo ufashe ubwami bw'Imana kwamamara, none waratuje ngo nuko baguhemukiye. Ese ko ari abantu baguhemukiye? Ni Imana yaguhemukiye? Mama, abandi barapfuye urasigara, Imana ntiyakwitayeho kubw'iyo mirimo wakoze? Ndabyemera ko watuburiwe da, ariko se niba waratuburiwe biravuze ngo ni Imana yagutuburiye? Mwene data, natumwe ngo nutongera guhaguruka ngo bibe, igihe cyo kubaho kwawe ni gikeya, kubera ko hari abantu nabonye bafite amasezerano yuko ubuzima bwabo Imana yabushyiriyeho kubiba no gutanga. Yabahaye umugisha kugira ngo mutange mu bantu b'Imana no mu mfubyi n'abapfakazi. None wahuye n'ukweskoroka, arakweskoroka, uhita ugendanirako. Hanyuma rero niba utahagurutse ngo wongere ukore, nawe Imana ije kugusarura, uve mu nzira, abandi bavuke bakore. Ubwo ni ubutumwa bw'abantu bahawe inshingano zo gukora. Musigaye mureba abantu b'Imana muti nimuvuge nimushaka mupfe. Reka da. Buri munsi Imana igenda ihagurutsa abantu bashinzwe gukora uwo murimo. Umwe yavuyeho undajyaho, ariko kandi yantumye ngo nkubwire ngo uzirikane ko nupfa ntabyo uzajyana. Imirimo rero niyo izaguherekeza. Wowe wahagaritse imirimo, ongera ukora imirimo, kuko imirimo imbere gato igiye kurengera abantu. Abantu bagiye guhabwa urukingo n'Imana, kubera ko ibyorezo bigiye kongera gutondekana. Kandi umuntu wakoze imirimo ntabwo azahura n'ibyorezo bije. Imirimo n'urukingo rubakingira, kandi ibyo ndi kubivuga gutyo ntuje, ariko mugiye kubibona. Hagiye kuza ibyorezo bitondekane, abanyepolitike bazacanganyukirwa, kuko Imana irashaka kugaragaza ko noneho ariyo ishobora byose. Agasuzugura abantu basuzugura ibintu by'Imana. Abantu mwese ku isi yose mugiye kongera murarame murebe mu ijuru, kuko imihigo mwahize ntimwayihiguye. Hanyuma nimuhigure rero, kuko mugiye guhiga indi. Nibyo umuntu ubwo butumwa Imana yari yampaye ngo ntambutse, bugeze mu bice bitatu, sigaje igice cya kane cyo kiri mu iyobokamana gusa. Imana igiye guhagurutsa tuvuga ko ari indaya. Cyakoze ejo bundi twakoze inama nabo, tubabaza impamvu batava muri uriya mwuga. Baravuga ngo mwitwita indaya, twebwe dusigaye turi indangamirwa. Rero igiye gufata muri izo ndangamirwa, muri izo ndaya zigiye guhaguruka zikora umurimo. Imana igiye guhagurutsa abajura karundura, ibafate, ibacakire, bahaguruke bakorera Imana. Kuko ubwo Sawuli yari amaze kunanirwa, Imana yahagurukije Dawidi mu ibanga, kugeza ubwo ibwira umuhanuzi, iramubwira ngo genda wimike umwana. Niboneye umwana, niboneye uzashyira ku murongo ibyo nshaka, azakora ubushake bwanjye. Imana igiye guhagurutsa abakora ubushake bwayo. Hanyuma mwe mwanze gukora ubushake bw'Imana, Imana irabakubuye.
imana irabakubuye. Ushaka kuba ufite urusengero rwa etaje, ushaka kuba ufite urusengero ruva hano rureshya n'umunara w'ibabere, imana igukuye mu nzira kuko utakoze ubushake bwayo. Mwari muri mu myaka mwaciwe ku ngoma, irabihorera ngo irebe ko mwagaruka. None bamwe mwaburiye mu butunzi, abandi mwaburiye mu cyubahiro, abandi mwaburiye mu bagore. Rero igihe cyanyu nk'umuhanuzi w'Imana ndahanura mu izina rya Yesu, kirarangiye. Kirarangiye. Imana ihagurukije abatazwi bagiye kuyikorera. Imana ipfunduye abo mutari muzi bagiye kuyikorera mu izina rya Yesu. Intamenyekana zigiye kumenyekana. Abari mu buvumo bavuye mu buvumo, uri mu butayu uvuye mu butayu. Hanyuma abibwiraga ko bakomeye muramanuwe. Muramanuwe kubera ko hari amabendera ari kumanikwa mudafite icyo muri kuvugaho. Mwaracecetse. Hagiye guhaguruka ba Eliya, hagiye guhaguruka ba Esiteri, bakura abantu mu rungabangabo. Nubwo butumwa nari ifite, Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Hari umuntu ashobora kuyumvisa ubutumwa akaba atsinzwe, akaba avuga ati ko ubutumwa burandeba, hari aho nateshutse, wamusengera Imana. Ashobora kuba ari umuntu yumvise buno butumwa akavuga ati je nari ndaya, Yego, kuba numvise ubutumwa ubuhanuzi watangira kuri jewe, reka nshaka kwakira Yesu umwami n'umukiza mbivuyemo. Ashobora kuba ari undi muntu yari umusinzi, cyangwa ati nkene kwakira Yesu umwami n'umukiza. Abo bose wabasengera. yego. Kazi. Reka dusenge, ariko kandi n'abantu bakeneye ko dusengana tuzakomeza gusengana by'umwihariko. Turaza gutambutsa namba, muraza muzajya muhamagaraho, hanyuma tugasengana Imana. Gusenga ni ubuntu kuko Yesu yaduhereye ubuntu. Mana ishobora byose, uyu muntu aciye bugufi, nashaka bari umwe mu isi yose. Ndabizi ko umuntu umwe iyo ahindukiye uranezerwa. Yakiriye imbaraga zawe, yakiriye amaboko yawe. Data, uteze ibiganza ngo ukore ibintu bikomeye, utegeke ku buzima bw'uyu muntu amaze igihe asenga ashaka gucika imigozi. None Yesu, uyu munsi ni wowe wo gukirizwamo. Uyu muntu arakijijwe, uyu muntu arashaka kubana nawe. Injira mu bugingo bwe, azajya atanga ubuhamya avuga ngo imirimo y'Imana narayibonye. Sengeye umuntu urwaye kanseri ngo akire. Ntegetse imbaraga z'uburwayi, ntegetse imivumo na za karande bikurwe ku buzima bwawe. Ndagusengeye mu mbaraga z'umwuka wera, wakira imbaraga zibohora, wakira imbaraga zikiza, wakira ukuboko kw'Imana, wakira ububasha bw'Imana, wakira igitinyiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Sengeye aba bana bawe batwawe ubwenge, barara bivugisha, barara bacuramye, urarurota inzozi mbi. Ndasengera ikirere cy'inzozi zawe kugira ngo imbaraga z'Imana zibe mu kirere cyawe. Imbaraga z'Imana zirukana abadayimoni mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Watambusa nimero rero abantu bifuza ko mwasengana aho yaba ari hose. Reka dutange nimero za telefone, hanyuma wifuza ko dusengana ibi by'urota, imivumo, inyatsi, karande, abadayimoni bagutera mu ijoro, urushako byaranze, va mu kuvuga ngo baransengeye byaranze, mpamagara kuri 078 02 89 885 078
02-89-885. ku bari hanze mubanzaho ya mibare ibanza hanyuma mugakurikizaho. ushobora kunyandikira kuri WhatsApp ibiri online, hanyuma ushobora kumpamagara, biremewe, tugasenga n'Imana tukabohoza ubuzima bwawe, kandi witinya, Yesu arabohora. Imana ibaha umugisha. Urakoze, turagushimiye. Nizere ko ubutaha nitugutumira kuzitabira ubutumire bwacu. Yego, reka dushimire umuntu yaraduteze yabanye natwe mu kiganiro kuva gitangira, akaba tugenda tugushima tukubwira ngo Imana igumugisha, tugusaba ubutumwa kubugeza ku bandi. Reka dushimire abantu bakanze subscribe, reka dushimire abantu badufasha gusharinga bino biganiro, reka dushimire umuntu wese udushikira ku murimo w'Imana tubwira ngo Imana iguhe umugisha. Dushimira kandi cyane abantu badusengera. Imana ibahe umugisha cyane, nawe umukozi w'Imana tukaba tugushimiye ko wemereye ubutumire bwacu, n'abadushyigikira. Imana ibahe umugisha. Amen. Kiganiro nawe ubutaha. Shalom, shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.